abantu bake ku isi bahabwa amahirwe yo gutsinda ibihe abantu benshi babona nk'ibitangaza. Abasirikare basanzwe. Muri aba niho ubwenge, kwihangana no guhangana n'ubwoba bikomeye kurusha imbaraga z'umubiri. Batojwe gukorera aho abandi bahunga. Batojwe gutuza aho urusaku rwinshi ruri. Batojwe kandi gufata icyemezo cy'isegonda gishobora guhindura amateka y'igihugu cyose. Ntibatojwe kwica kuko babishaka. Batojwe kwica iyo cyo cyonyine gisigaye. Aba batojwe gufata ubwoba bakabuhinduramo intwari ikomeye. Iyi si inkuru ya filime, ahubwo ni ukuri kutavugwa buri munsi. Tugiye kureba top 5 elite forces ziremereye kurusha izindi ku isi. Abatojwe kwinjira aho abandi bose bahunga. Nk'uko bisanzwe muri kumwe na Ndayishimiye Jean Claude. Reka duhere ku mwanya wa gatanu. Ku mwanya wa gatanu turasanga GIGN, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. Mu ntangiriro z'imyaka 1970, Ubufaransa bwari bwinjiye mu bihe by'umutekano muke. Icyo gihe ibitero by'iterabwoba byari byiyongereye mu Burayi, cyane cyane gufata abantu nk'ingwate. Mu 1972 isi yose yarahindutse. Igikorwa cya Munich Olympics cyerekanye ikintu giteye ubwoba. Iyo igihugu kidafite unity ihariye yo gutabara mu buryo bwihuse, ingaruka ziba zikomeye. Ubufaransa bwahise busobanukirwa ko polisi isanzwe n'ingabo zisanzwe bitari bihagije guhangana n'iterabwoba rigezweho. Nibwo mu 1974 hashyizweho GIGN, Groupe d'Intervention de la Gendarmerie Nationale. Intego yayo yari imwe kandi isobanutse: gukemura ibibazo bikomeye by'umutekano mu minota mike ishoboka. Ikintu cyihariye kuri GIGN ni aho yashyizwe. Si muri polisi isanzwe ndetse si no mu ngabo zisanzwe, ahubwo yashyizwe muri gendarmerie, ishami riri hagati ya polisi na military. Ibi byabahaye amahirwe yihariye: gukorera imbere mu gihugu, gukorera no mu bihe bya gisirikare, ndetse no kugira discipline ya military n'ubwitonzi bwa polisi. Mu myaka yakurikiyeho, GIGN ntiyagumye ari itsinda rito, ahubwo yagiye ivugururwa, ihuzwa n'andi matsinda, ihindura imiterere. Ariko ikintu kimwe gusa nicyo kitigeze gihinduka: quality iruta quantity. Niyo mpamvu n'uyu munsi GIGN ifatwa nk'imwe muri units zizewe cyane ku isi mu gutabara abashimuswe. GIGN ntitozwa kwinjira mu ntambara nini, ahubwo itozwa kwinjira mu bihe bigufi byuzuye igitutu. Aha ntawemererwa gukoresha imbaraga nyinshi. Ukoze ikosa rito ubuzima bw'abantu buratakara. Niyo mpamvu training yabo ishingiye ku gutuza, kwihangana no gufata icyemezo gitekerejweho, niyo umwanya ari muto cyane. GIGN yabaye reference ku isi. Units nyinshi zo mu Burayi, Afurika na Aziya zagiye zohereza abasirikare bazo kwiga ku mahame yayo. Niyo mpamvu n'ubu havuzwe gutabara ingwate mu buryo bwihariye, izina GIGN rihita riza mu bwonko bwa benshi. Tugeze ku mwanya wa kane. Ku mwanya wa kane turahasanga SASE, Special Air Service. Iyi ni elite force y'Abongereza. Mu 1941 isi yari mu ntambara ikomeye kurusha izindi zose yari yarigeze kubona, intambara ya kabiri y'isi. Muri Afurika y'Amajyaruguru ahari ubutayu, ubushyuhe n'urupfu, ingabo z'Ubwongereza zari zihanganye n'umwanzi ukomeye, ariko uburyo busanzwe barwanamo ntibwari bukiri igisubizo. Nibwo umugabo umwe witwa David Sterling yatinyutse gutekereza ibitari bisanzwe. Yizeraga ko itsinda rito ndetse rito cyane rishobora gukora ibyakwangiza umwanzi kurusha ingabo nyinshi. Iki gitekerezo cyari giteye ubwoba icyo gihe: kwinjira mu mutima w'umwanzi mu ibanga nta muntu n'umwe ukubonye. Nibwo havutse Special Air Service izwi nka SASE. Dore uko batangiye ari Ghosts of the Desert. SASE yatangiye nk'itsinda rito ry'abantu bake, nta bikoresho bihambaye, nta n'iby'icyubahiro. Banyuraga mu butayu nijoro, bagasenya indege z'umwanzi, bakazimira nk'aho batigeze bahagera. Umwanzi niyababonaga ndetse niyabumvaga, ariko ingaruka z'ibyo bakoze zarumvikanaga. Niho isi yatangiye gusobanukirwa ko intambara ishobora gutsindwa n'abantu bake ariko batekereza neza. Ubwo intambara yarangiraga, units nyinshi zarasenywe, ariko SASE yo ntiyigeze ivaho. Impamvu nta yindi: isi yari ihindutse intambara z'imbere mu gihugu, iterabwoba n'ubutasi. SASE yahise ihinduka reference. Iyi niyo yabaye mother of modern special forces. Ntiwinjira muri SASE kubera imbaraga gusa, imbaraga zirangiriraho umutwe utangiye gukora neza. Selection ya SASE ni imwe mu zigoye cyane ku isi. Abasirikare bo mu ngabo z'Ubwongereza baragerageza, ariko abenshi baratsindwa bakabivamo. Muri SASE bagira icyitwa training survival mbere ya byose. SASE itoza umusirikare kubaho aho abandi bapfa. Bakorera imyitozo mu ishyamba no mu butayu, kumara icyumweru utariye nta n'amazi, aho imbunda si igutabara, ahubwo umutwe wawe niwe urokora ubuzima bwawe. Aha niho bigira gutuza, kwihangana no kwiyobora, kubaho mwituze n'igihe urupfu rubona hafi yawe. Dore bimwe mu bikorwa byabo byahinduye amateka. Mu 1980 isi yose yabonye SASE mu buryo bweruye. Igikorwa cyo gutabara ingwate muri Iranian Embassy i London cyahinduye uko isi ibona Special Forces. Mu minota mike gusa iterabwoba ryari rirangiye, ariko SASE ntiyigeze ikunda spotlight. Ibikorwa byinshi byayo byabereye mu ibanga kandi bizagumamo. Tugeze ku mwanya wa gatatu. Ku mwanya wa gatatu turasanga Sayeret Matikari. Iyi ni elite force ya Isiraheli. Ni unit yihariye cyane ikorera mu rwego rwa intelligence n'ibikorwa by'ibanga. Iyi yashinzwe mu 1957 mu gihugu gito ku ikarita y'isi, ariko cyari kiri mu bihe by'akaga kadasanzwe. Isiraheli yari izengurutswe n'ibihugu byari biri kuyirwanya, intambara ishobora kubaho igihe icyo ari cyo cyose. Icyo gihe Isiraheli yahise isobanukirwa ikintu kimwe: ntabwo umubare w'ingabo nyinshi ari utsinda intambara, ahubwo ubwenge ukoresha nibwo witsinda. Nibwo havutse Sayeret Matikari, elite yatojwe kuba amaso n'ubwonko bw'igihugu. Mu gihe ibindi bihugu byatozaga ingabo zo kurwana ku murongo,
Isiraheli yo yatozaga itsinda rito ryo kumenya mbere, gutekereza mbere no gukora mbere. Sayeret-Matikari ntabwo yaremewe urusaku, yaremewe gutekereza mu ibanga. Ni elite ya Isiraheli ikora ibikorwa mu ibanga mu bihugu by'amahanga, ikagaruka nta n'umwe umenye ko hari icyabaye. Nta winjira muri Sayeret-Matikari kubera imbaraga z'umubiri gusa. Isiraheli ishaka ubwenge bwihuta, ubushobozi bwo gufata icyemezo n'ubudahemuka bukabije ku gihugu. Abinjira muri iyi elite baba baratoranyijwe bakiri bato cyane, bagakurikiranwa igihe kirekire mbere y'uko bemererwa kwambara izina rya Sayeret-Matikari. Abenshi barananirwa atari uko badashoboye, ahubwo kuko umutwe wabo utiteguye kwikorera umutwaro w'icyemezo cy'ubuzima n'urupfu, kandi bakora training yo kwihindura undi muntu. Sayeret-Matikari itoza umusirikare kuba undi muntu, kwambara indi identity, kuvuga izindi ndimi no kubaho ubuzima butari ubwawe. Ahangaha imbunda siyo ntwaro ya mbere, ahubwo umutwe niyo ntwaro nyamukuru. Ni elite ya Isiraheli yatojwe kubaho mu bantu bagasa n'abasanzwe, ariko mu mutima bakaba bari muri misiyo. Aba ntibatinya urupfu kuko bahora biteguye kwakira ingaruka z'icyemezo bafashe ku neza y'igihugu. Bazi ko urupfu ruriho, ariko igihugu kiri hejuru yarwo. Ni mentality yubakiye kuri responsibility se ku marangamutima. Sayeret-Matikari ni elite ya Isiraheli yakoze ibikorwa byinshi byahinduye amateka. Bimwe byabaye byaramenyekanye, ibindi ntibizigera bimenyekana. Iyo misiyo irangiye neza igihugu kiratuza, ariko amazina yabo ntavugwe cyangwa ngo ashimagizwe mu ruhame. Abayobozi benshi ba Isiraheli mu gisirikare no muri politike bakomotse muri iyi elite. Tugeze ku mwanya wa kabiri. Ku mwanya wa kabiri turasanga Spetsnaz mu Burusiya. Spetsnaz ni elite y'ingabo z'Uburusiya. Izina Spetsnaz rikomoka ku magambo y'Ikirusiya asobanura Special Purpose Forces. Spetsnaz yavutse mu bihe bya Soviet Union mu ntangiriro z'imyaka y'1950, igihe isi yari igabanyijemo ibice bibiri, East na West. Intambara ntiyari ikiri mu mirongo y'ingabo, yari intambara y'ubwenge, ubwoba n'igitutu. Soviet Union yari ikeneye elite ishobora gukora ahantu hatagera ingabo zisanzwe, igasenyera umwanzi kure kandi mu ibanga. Nibwo havutse Spetsnaz. Spetsnaz yavutse ifite filozofi itandukanye, filozofi y'intambara idafite imbabazi, aho ibindi bihugu byashakaga precision n'ituze. Soviet Union yo yashakaga kwihangana kurenza ibisanzwe. Intego ni yari ugutwara misiyo nziza gusa, ahubwo intego yari ukubaho abandi bapfira. Spetsnaz yatojwe kwakira ububabare, umunaniro n'igitutu nk'ibintu bisanzwe by'akazi. Aha bakora selection aho ububabare buba umwarimu. Nta winjira muri Spetsnaz kubera gushaka kuba icyamamare. Selection yabo ishingiye ku kintu kimwe gikomeye, ari cyo kwihangana. Abinjira bageragezwa mu bubabare bw'umubiri, igitutu cy'umutwe n'ubushobozi bwo gukomeza niyo byose byananiwe. Abenshi barahava, ntabwo bavuga ijambo ahubwo barijyana. Abasigara nibo baba batangiye guhinduka Spetsnaz. Bakora training aho umubiri ukurikira kwihangana k'ubwonko. Spetsnaz itoza umubiri kurenza uko benshi babitekereza, gutorezwa mu bukonje bukabije, kwicishwa inzara no kunaniza umubiri ku rwego rwa nyuma. Iyo umubiri wananiwe, training ntihagarara. Intego si ukwica umubiri, intego ni ukugaragaza ko umutwe ushobora gukomeza niyo umubiri usabye guhagarara. Niyo havuka mentality ya Spetsnaz igira iti ntacyo dufite cyatuma dusubira inyuma. Kuri Spetsnaz kudatinya urupfu ni ikintu cyubakiye ku kwiyakira. Kuri bo urupfu ntirwirukanwa ahubwo rwahawe ikaze. Si uko bashaka gupfa ariko bazi ko bishoboka. Icy'ingenzi kuri bo ni ukurangiza misiyo niyo byasaba kuhasiga ubuzima. Iyi mentality yubakiye ku gihugu, ku mateka no kwihangana gukabije. Spetsnaz yakoreshejwe mu bihe by'intambara ziremereye, mu bikorwa by'imbere mu gihugu no hanze yacyo, sabotage, covert operations na psychological warfare. Ibikorwa byinshi byayo ntibyigeze bimenyekana, ariko izina ryayo ryagiye riba ikintu giteye ubwoba ku bazi icyo risobanura. Ku isi yose Spetsnaz izwi nka unit ishobora kwihangana aho abandi bacika, ariko iyi mentality ikabije gutya iracyari hasi y'indi elite imwe isigaye. Elite itoranywa ivuye muri elite, ifite resources, intelligence n'ubushobozi bwo gukorera hariho hose ku isi. Duhagurutse mu Burusiya twinjira mu nyanja, mu kirere no ku butaka. Ku mwanya wa mbere ku isi turahasanga Navy Seals Team 6 izwi nka Devil Group. Iyi ni elite ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ntibazwi ku izina ndetse ntibafite amafoto ku mbuga nkoranyambaga. Batozwa kuba amaso, amatwi n'umutima w'igihugu cyabo. Navy Seals Team 6 cyangwa se Devil Group yavutse mu 1980 igamije gukemura ibikorwa by'ubutasi n'iterabwoba ku isi hose mu buryo bwihariye kandi bw'ibanga. Nibo bagize uruhare mu gikorwa cy'igitangaza cy'ikinyejana cyo kwica Osama bin Laden, ariko ubu si cyo cyonyine cyerekana icyo bashoboye. Naval Special Warfare Development Group izwi nka Devil Group. Iri tsinda ririhariye cyane, ritoranywa muri elite ya Seals, nayo yatoranyijwe mu zindi elite. Bakora imyitozo ikomeye kurusha iyindi yose yabayeho, bakagira ubushobozi bwo gukora operations zibanga ku isi yose. Devil Group ntabwo ari elite gusa, ni elite ivuye mu yindi elite. Nta winjira muri Devil Group kuko yari Seals, ahubwo winjira kuko uri Seals yatoranyijwe. Ariko igitangaje n'abatoranyijwe benshi barananirwa bakavamo. Selection ikubiyemo psych evaluation idasanzwe, physical endurance irenze ubushobozi bw'umubiri busanzwe, na ability to operate under extreme stress. Abasigara nibo batangira kwitwa Devil Group. Devil Group ntabwo igira tension ku rusaku. Iyo igiye muri mission, precision iruta imbaraga. Batojwe maritime operations, ubutaka n'amazi. Batozwa kandi urban warfare. Batozwa kandi high value target capture and kill. Buri aspect y'akazi kabo ifite zero margin for error.
bazi neza ko gakosa gato katuma ubuzima bwa benshi buhita burangira. Devugura ikorera ku butaka, mu kirere no mu mazi. Ibikorwa byabo birimo counter terrorism, hostage rescue, high value target operations ndetse na black ops operations. Benshi ntibajya bamenya ibikorwa byabo byose, amazina yabo navugwa ariko isi yose irabubaha. Kimwe mu bikorwa bakoze cyamenyekanye cyane no kwica Osama bin Laden muri 2011 muri Pakistan. Ibi byeretse isi yose ubushobozi bw'uko itsinda rito cyane ribasha gukora ibitangaza. Devuguru ni iya mbere ku isi kubera elite yatoranyijwe muri elite. Resources zitagereranywa, global intelligence integration ndetse na operational success rate idasanzwe. Abasa abantu basanzwe batojwe kuba maso, amatwi n'umutima w'igihugu. Bakora ibirenze ubushobozi bw'abasirikare basanzwe. Ku isi yose hari units nyinshi za elite, ariko Devuguru ni icyitegererezo cya bose. Igaragaza aho discipline, training, intelligence na courage bihurira ku rwego rwo hejuru. Aba bose tumaze kubona n'abasirikare batojwe kwica ariko bo badatinya urupfu. Bagaragaza icyubahiro n'ubutwari buhambaye. Bakoze ibikorwa bitazibagirana ariko amazina yabo akomeza kubibanga. Iyi si inkuru ya filime, ahubwo ni inkuru ya elite forces za mbere ku isi. Ndagushimiye cyane nanone we twabanye muri kino kiganiro. Gira ngo usabe niba ari ubwa mbere ugeze kuri no channel ukore subscribe. Dukomeze tubane mu bindi biganiro bigiye gukurikira. Sabe ibihe byiza, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe.